lipinka uthambi mvutsa over sofa sinabela la okay akunalutho lokupinki like she snacks uthambi kavu ish la khona ngiyatibuta kusingwa abantu uthira khona uvasilima kunebhadi kuthola wena ekukuslima wena uyadlala gogo umusi nawe uyati kusinike president nakishondela abafati bangifuni gogo relax yo hayi kokuqala ujulu awuna next awunalutho relax mina ngi-good boy bafana yathi na ukuthi ngi-church boy ngihlela ngise-church vanhu bo church boy la nyalo plashanya ngasimani umntwana waseprimary ngiplasha ngiplashisanya ngemfundisa uthiyama ubhezi umseta ngetibusiso gogo kuyona ngiyatshela wena relax ubhezi ukhuluma ngabo umfundisi la ukuqala ngazi ngakuva ukhuluma ngesonto ngazi ngakuva uthi esontweni bukela gogo ngifuna kuthengisa le green mfana relax nje nasingikudzala 14 years dark khona kuyinto man so ukhisana nabombani inkinga engikho ngalokho efana nangisejoli sehlukene nalogelo wena the next thing wena so ukhisana nabo kuyafana nisenihlukene muswena senginathumanza athi nihlukene nalogelo kanti wena uyamgijimisa mpintsha aqava ukuthi lotheri santsana ekho lotheri umchitelile kungcone nangasakuchitela because wena naye senihlukene shokuthi kudzala umfuna lotheri kuyafana gogo umakashwe ungangitshela ukuthi nguwo lo mtheli umthita kwami umchitelile lotheri aphela njalo pendula mbuto wami binji nguwo lo umtheliwe umchitelile kunenkinga naloko nje kuyafana wathi ngimtshelile inyoka nguwe nje lotheri umbetray inkinga yakho slim manje ulibele ungangithista uthanda kuyafana gogo Penda mfana mtoti so ngicina bukata magama yabo ugcina sesenda letinye izinto kusakufuneki binji